Okay, wanze kumubera se? Nabyanze rwose. Nagerago nawe buri umuntu nazirika ariko ibyo nibibo. Okay, ngaho nkora kwibere basi. Ngwiki? Ngaho nkora kwibere. Ako wa mukobwa uri. None se waretse tukajyana gusenga. Wapi ahubwo se ko nshaka ko turyama. Jesus, Yesu Kristo mu izina rya Yesu. Ngwiki? Ubaye iki? Kibazo kiri? Kibazo kiri. Ni gute ako uru Rwanda rabisigaye bimeze gute? Wamobeye se? No ikibazo ushaka nuko guhobera muri. Wemobera nkubwira. Utanzi ushaka nkuhobe? Nasa bahobera nuko baziranye. Wanze kumobera se base? Cana byanze rwose pe. Okay, ngabase nkora kwibera. Biki? Nabyo surabyanze? Mukore kwibere ngewe. No si kibazo kiri. Ako umukobwa uri muzima. Urabyanze se? Canda byanze nago nakora kwibere. Uri seriye? Kufata ibyo bikoni se n'ibyiki kandi. Urangura kwibere ntubikora. None nagukora urankuri. Nabyo ukora. Uri seriye wa umukobwa aranankubise we. Ngangora ku kibuno basi. Ese. Tiravuba ho. Nago. Kodore. Okay. Asubundi kunkoza ku kibuno kunkora kwibere bya byakunaniye. Sha nago nabikora pe. No asubundi kubikoze kunkora ku kibuno. Mbikoze mbishaka se kuneye ubwo. Ngambe imbere genda. Genda asagira vo. Yego mama umukobwa. Kwandiko. Genda natashuri niga kabisa. Ndamuhabije mana. Ndabikunze hagira igice hano none cyo ndacyemeza. Aba Yesu wishimira izina rye ryiza. Kire mwene data. Chako mobera. Jesus, ngwiki? Chako mobera. Toka star. Tuhuza mwene data. Haleluya mwene data. Se pastor ntabwo uzi guhoberana. Ntago njya mpobera. Ha pastor uhoberana. Ali bubo umukono mwene data. Yesu Kristo ashimwe. Nese kwagaze hano. Nari ngiye gusenga, waje tukajyana gusenga. Njyana nawe. Reka ahubwo ndagushaka bw'umwe gato. None se waretse tukajyana gusenga. Wapi ahubwo se ko nshaka ko turyama. Jesus, Yesu Kristo mu izina rya Yesu. Ngwiki? Ubaye iki? Ngombe. Cyane ibintu bireba. Ariko turageramiwe koko. Murugo ni hafi. Kutabara abana ba. Oya, ibyo bintu ntago njya mbikora kuva kera kugeza na n'ubu. Ibyo no sindabikora. Ahubwo mva nkubwira. Oyumva nkubwira. Njyewe ndashaka ko tujyana mu itorero bakagusengera ufite abazimu n'ukuri kw'Imana. Inde ufite abazimu? Jesus, Yesu manuka. Hoye ufite abazimu. Ndi kukubwira iki ndi kukubwira ntabwo uri kucyumva. Ibyo oya. Ndabyanze pe. Ushaka iki? Ndabyanze. Shaka ko nkujyana mu itorero hagufasha bakagusengera. Hagushyira bene data tukakurambika hibi. Wanze ko tujyana mu rugo se? Oya. Uri seriye? Ndi seriye. Oya, ndi seriye. Uri seriye nyine? Ndi seriye. Ntabwo tujyana mu rugo? Ntabwo tujyana mu rugo. Don't run. Ndavuze ngo garuka hano n'ubundi wirukanse ntabwo wansiga. Ngwino hano. Akose basi wakwihanganye. Wakwihanganye. Nihangane iki se? Nyine ukareka tukajyana bakagusengera. Njyana nawe. Yego. Sikona nise mufite. Akose ujyo narwana burya mu buzima. Ese uransuzugura abona ndi mubi koko ku buryo wabona. Ariko rero wa mugani. Nkitegereza bazi. Mara burya
wa mugano bari naje. Okay, ngamobera bazi. Kuguhobera. Ako subuye. Mobera nubundi se Yesu ari kukureba. Sha ivana mobera wawe. Se wamobeye neza ntabwo uzi kubona neza. Nyine urumva hari nyine urumva se. Ari bobo. Waje pa bidinde. Nyine Nase ubundi bigiraga ibiki. Nameze neza. Umva ngatugende mu rugo rero. Urabyemeye se Always. Ariko rero ni icyaha. Bya by'icyaha byihorere tugende. Kibazo. Wese bite? None se umubiti iki mwana? Ese ndagukubise? Ahubwo se abakobwa b'iki gihe bataye umuco sha mwataye umuco. Ngaho se nerura bazi. Sigaho da. Aki bikobwa by'iki gihe byigize iki? Mwigize iki bako? Ubwo uratekereza urabona umuntu mu nzira ukamukubita kigoryo. Kintu cy'igicucu gicuma. Ungize ikigori? Gicucu. Ko gikanura. Dekura sara kobwa. Se waneruye bazi. Genda wanjije. Se waneruye. Banza umbwira umubiti iki abundi. Mbere na mbere umubiti iki wakigoryo. Umubiti iki. Se waneruye. Tojanda. Wanze kunerura se. Tojanda gicucu. Kigoryo. Avuga ngo ubigize bya serious muko. Andi ndetse. Ubigize bya serious. Igihe navuga se ntabwo uri kumva. Ngero nkoze himwe. Waneruye. Ngero nkoze himwe nyine nkwereka. Nkoza hindi imwe nkwereka. Wanze kunerura se. Nkoza hindi imwe wewe. Wewe nkoza hindi. Wanze kunerura nyine. Bya serious nayo. It is finished. Mujya gusambanira mu muhanda se? Ujya gusambanyiriza uyu mukobwa mu muhanda? Kusha wagiye muzima wakigogiwe. Gusambanyiriza umukobwa mu muhanda uko n'uguhohotera umuntu. Ubonye mufasha wakigogiwe. Ubonye mufasha. I want problems always. Tagufashe ku ngufu. Ndabyiboneye ayishyiramo. Urambonye wakigogiwe. Sayishyizemo rata. Amfasha nabibonye. Like I could have killed a lot of people. Man. Muno too man. Let. Yarajye kugufata ku ngufu. Yafashe ku ngufu. Yako nongera atarayishyiramo. Ni sawa kuko buriya nabayiranyije hakiri kare. Urakoze. Rero buriya umuntu atabaye nyine aba agomba gushimirwa. Sibyo? Kandi ubwenge urakoze. Ubundi umuntu nyine akoze neza agomba gushimirwa. Ese sheri wanisha ako kana? Akana? Aka ngaka? Suzi ko nkukunda. Urankunda? Akira sha. Nani nakarabo kandi. Yesu reba kiriya kintu mana we. Dissolve.